Padaku
nyami jenis wah mekejang melaksana di dong padu setatu mulu nane matang ipadu neriu sakit kena reng masani kali uga nah ngelantur jadi bakunar ayang eri kalaning pengabaning kali sanggare kena anake nung kali jahat muni di kalaning katiben masan kaliugu nah di kalau itu kena hipuni manusia jeneng tuah mawati nong kali rausang papu kedarmane dan peguna buina bilih rausang papu yang kejening ada lantas ane madang kepatutan darmone tuah singkil meguna arda brana kahu beri tuaku jeneng sing ada yang kita nyaku panglima subakti tekini itu sangyang pramukawi tuah arde kawaning barana te ane setate kapu beri babang mawakin diri kaning tujuan sing jadolen ngawina yang bunga anggo pengyak yo merupo kuasa te setatu kapupuni tata susilo ane madang mong kalik nyata jenis ada ane madang tate susilo tate keramo sing je kerungu mekejang jakmu retunan jenis pianak langga ring raramo nah kuino angon bapu pertiwimu ada orang kesang maragup yang jem langkah-langkahnya menek punan yang ada neramu tuh gitu jenis zaman kali itu wanda kota maning buadi nah yang de kalanging masaning kaliugo tuah abesik yang terjenis ane si do memurno tu tuah bukti kena ane utama si dong lembu jagat
kali senggare laksanane patut nah pamekas dari kayu wak manah manut ris jroning daging agama tuah denyen sido ngeruan zaman kaliuga apa ngejaga sido kerderahan ye